Nukwezi ko guhabwa imigabane ibiri. Ni mwezi wa kupewa maradufu. Sinzi impamvu Imana yatanze ko uku kwezi koba ukwezi ko guhabwa imigabane ibiri. Sijui sababu Mungu ameandaa akatoa kwamba uyu mwezi uwe wa kupewa maradufu. Ni migabane ibiri, ni kupewa maradufu mara mbili. Mu buryo bubiri nyene. Katika aina mbili tu. Wakoze ibyiza, kama umetenda mema, ugiye guhabwa imigabane ibiri y'ivyo wakoze. Unakwenda kupatiwa maradufu kwa yale ambayo umeyatenda. Wakoze bibi, kama umetenda mabaya, naho nyene ugiye guhabwa imigabane ibiri y'ivyo wakoze. Na hapo unapenda kupewa maradufu kwa yale ambayo umetenda. Wagukoreye ikibi, aliyekutendea kibaya, na wagiye guhabwa imigabane ibiri y'icazo wa yagukoreye. Na kwenda kupewa maradufu kwa kila ambacho amekitenda. Munyemeye dusome igitabo cha kabiri c'abami. Nikubalieni tusome kitabu cha Wafalme wa pili, igice cha kabiri, sura ya pili. Dusome umurongo w'9 n'uw'10. Tusome mstari wa 9 na wa 10. Bamaze kujabuka, Eliya abarira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpe imigabane ibiri y'imwe mu yawe ngwimbeko. Aramwishura atunsabye kigoye, mugabo niwambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Imana yabwe icubahiro, tuyikomera amashimeshi. Amen. Aya na makuru ya Eliya na Elisa. Hizi zilikuwa ni habari za Eliya na Elisha. Eliya yari umukozi w'Imana kandi umuvugishwa. Eliya alikuwa nabii wa Mungu, tena alikuwa mtumishi wa Mungu, tena nabii. Kandi yarafise amashure yabigishwa kuvugishwa. Na alikuwa na darasa ya kufundisha wanafunzi kutabiri. Umwigisha mwiza aforoma abazomusubirira. Mwalimu mzuri hufundisha wale ambao watamrudilia. Umuchef de chorale mwiza arigisha uzomusubirira. Kiongozi wa kwaya mzuri huwa anafundisha wale ambao watamrudilia. Umuprotokole mwiza arigisha uzomusubirira. Protokole mzuri anafundisha mtu yule ambaye atamrudilia. Umupastor mwiza arigisha uzomusubirira. Mchungaji mzuri anafundisha wale ambao watarudilia nafasi yake. Umumama mwiza arigisha umwigeme wiwe ingene azoba umudamu mwiza. Mama mzuri ufundisha mwanae binti gisi ataenda kujenga unyumba vizuri. Hari wari yiteze ko mvuga ngo arigisha uzomusubirira. Umupapa mwiza arigisha umusore wiwe ingene azoba umugabo mwiza kuruta uko yarari. Baba mzuri anafundisha garso wake gisi atakuwa mtu mzuri kuliko yeye gisi alivyokuwa. Eliya nk'umuvugishwa mwiza, Eliya kama nabii mzuri, nawe yarayegeranije abavugishwa arabigisha. Na yeye amekusanya wanafunzi akawafundisha. Akabigisha ingene muvugishwa agomba kumera. Akawafundisha jinsi nabii anapaswa kustahili kuwa. Mugabo muri abo bigishwa, lakini katika manabii hao hari umwe yamunogera. Umoja alikuwa furahia zaidi. Yari umwigishwa wiwe mwiza cyane. Alikuwa mwanafunzi wake mzuri. Wewe baranagendana. Yeye walitembea naye. Mbere Elisa yita Eliya databuja. Elisha alikuwa anamuita Eliya kama vile mfalme wake. Yesu ashimwe. Amen. Eliya mu bitangaza yakoze, katika maajabu ameyatenda. Binini vikubwa. Biblia uisomye neza, ukisoma katika Biblia uza gusangamo yarakoze ibitangaza ndwi binini. Utakuta ametenda miujiza 7 vikubwa. Nituza kubivuga kuno munsi, hatutavitafsiri leo. Ariko ndazi ko tuzoronka amahirwe yo kubivuga. Bali ninajua kwamba tutapata nafasi ya kuzungumza hayo. Elisha naye amaze gusaba imigabane ibiri ya Eliya, alipoomba yahavuye akora ibitangaza 14. Alitenda miujiza 14. Eliya yaragendanye n'Imana, alitembea na Mungu. Mugabo kandi agendana n'umusuku wiwe, lakini akatembea na tumishi wake. Elisha yegenda yiga kuri Eliya, alienda anajifundisha kwa Eliya. Eliya naye yagenda yigisha Elisa, alienda anamfundisha Elisha. Baragenda ni kiringo kitari gito, usiokuwa mdogo. Haragera igihe pakafika wakati Imana igomba guhamagara Eliya. Mungu akataka kumuita Eliya. Murazi Eliya bara bagenzi n'Imana sana. Kumbuka kwamba Eliya walikuwa marafiki pamoja na Mungu.
tu, kubuja Imana ibona ati wasiro gucisha abandi bose baciye, ambapo Mungu akamwambia kwamba sitakupitisha katika mauti kisi wengine wanapita mauti. Wewe utakufa, ariko nzokwiterurira, mbali wewe nitakunyakua tu. urumva bugenzi aho bwari bugeze. Unasikia urafiki mara urumva bugenzi aho bwari bugeze. Unasikia urafiki mara. Mugihe Biblia ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, wakati Biblia inasema kwamba Eliya alikuwa mtu kama sisi. Mugihe Eliya yari ameze nk'uwo mwicaranye, Eliya alikuwa huyo ambao umeketi pamoja, na matwi umenganiwe, hata masikio utafikiri ni nene ko yari afise amatwi abiri, mbona alikuwa na masikio mawili, akagira amaso abiri na macho mawili. Eliya ngo yari umuntu nkatwe. Eliya eti alikuwa mtu kama sisi, ngo bahagarika imvura ya miaka 3.5, lakini akasimamisha mvua miaka 3.5. Eliya Imana iragera igomba kumutwara, pakafika wakati Mungu anataka kumnyakua. Irabona ko Eliya adakwiye kugenda aciye mu rupfu, akaona kwamba Eliya asipitie katika njia ya mauti, ariko kandi Imana irabona ko igikorwa yatanguje muri Eliya kitazohagarukira ngaho, lakini Mungu akaona kwamba kazi aliyoianzisha kwa Eliya ndani ya Eliya itasimamia hapo, alikuwa forma Elisa, kwa sababu alikuwa anamtengeneza Elisha. Basi kumukozi wese arafise umusubirira, unajua kwamba kila mtumishi ana yule ambaye anamrudilia, kandi nawe bujari ugusubirira, na wewe kuna mtu ambaye anakurudilia. Ni wavaho ukiondoka, nubwo turukurategura ugusubirira, hata kama unaandaa mtu ambaye atarudilia, hari Imana iteguye kuzogusubirira, wale ambao Mungu ameandaa kurudilia, hari Imana ateguye kuzogusubirira, kuna yule Mungu ameandaa ile kurudilia. Yo kabaye vyiza umuteguye mbere ya wakati, ingelikuwa vizuri muandae mbele ya wakati. Mose yarasubiriwe na Yoshua, Musa amerudiliwa na Joshua. Murazi ko Mose ari Imana yamwihambiye, nta muntu yagiye ku kilio cha Mose. Unajua kwamba Musa ni Mungu amemzika, hakuna mtu ambaye ameenda kwenye kilio cha Musa. Imana yaramukunze, Mungu alimpenda, abari igira ibintu bijanye n'amaziko byose, fanya mazishi kila kitu, n'abandi Imana agenda itwara umuntu wese yarasiga bamusubirira, hata wengine Mungu alienda na nyakua, kila mtu alikuwa na mtamata mrudilia. Najya mu kazi ukora, na pale kazini unatumika, uyu munsi uzopfa, pale siku utakapokufa haruna zoza kugakora, kuna mwingine atakuja kuifanya. Haleluya, amen. Ikindi chocho kitajoshe kuvuga, kingine si kizuri kwa kusema. Musi ni wapfa, siku utakufa, umugabo wazo tukarundi mugora zo gusubirira, mume wako ataoa mwingine mwanamke atakurudilia. Umusi uzopfa, hiyo ni kweli. Umugore warashaka kuzorongoka n'undi mugabo azo gusubirira, siku utakufa, mke wako ataolewa na mwingine mume atakurudilia. Sababaze birababaza, wiyumvire ko bishaka kuzoba, ukiwaza kwamba vitatokea. Mufate neza uwo mugore, we mkabate vizuri uyo mke wako, mufate neza uwo mugabo, uyo mume umkamate vizuri, kugira ngo nihagira uzo gusubirira mu gihe warapfuye, juu pakikuwa matakurudilia wakati umekufa, naza avuga ati wewe ni sawa kuruta wa wundi, asiseme wewe ni sawa kuliko ule. Korera Imana bigishoboka, tumikia Mungu ingali inawezekana, kuko hari umunsi uzova muri uyu mubiri, maana kuna siku mwili huyu utauacha. Abavuze amen ababaye bake ko bibaza ko batazopfa. Waliosema amen ni wachache, maana wanajua kwamba hatamusi. Kuna siku twe twicaye ngaha twese atanuma zo wachiye, sisi sote ambao tumeketi hapa, hakuna mwingine, hakuna mtu atakuwa na paketi. Mu myaka mike utujana tubiri turi imbere, katika miaka tudogo 200 tuko mbele, nayo yo imyaka ijana, hata miaka 100 tu. muri abicaye ngaha, mwa watu wameketi hapa, natwe tuvugira ngaha, na sisi tumesimama hapa, twe tuzoba tuvugira ngaha, sisi tutakuwa tunasimama hapa. Korunyarutsa, tumika haraka, muzopfejo, kama mtatakufa kesho, ukwiritsibo birategu, maana taji zimewekwa tayari. Nkuko Eliya yaronse umunsi wo kwitegura, Imana iramubwira imbere y'igihe, kama gisi Eliya alipata muda wake wa kujiandaa, Mungu akamwambia mbele ya wakati. Arabandi bava mu mubiri nibabimenye, kuna wengine wanatoka katika mwili wasijue. Mugabo Eliya atangura gutegura Elisa hakiri kare, lakini Eliya kaanza kumtengeneza Elisha mapema. Kwa nani? Eliya arabona ko Elisa akaona kwamba Elisha, kuko nawe yarasigaye ari muvugishwa karuhariwe, kwa sababu naye alikwesha kuwa nabii mkubwa. Elisa arabimenya mu mwemu, Elisha kavujia kiroho, arabona ati databujagira gende, akaona mfalme anataka enda, ati ahagira gende, baba anataka enda, amwomi nyuma, akazidi kuwa naye nyuma. bali Gilgali, wakati wako Gilgali, arabwira Elisa, akamwambia Elisha, ati Elisa,
Elisha, woguma ngaha, unaweza ukabaki hapa. Arahani Imana intumye Beteli. Kuna mahali Mungu ananituma Beteli. Warugira ngo amukwepe. Ilikuwa anataka Elia amkwepe Elisha. Kugira ngo Imana ize kumutora. Ili Mungu amunyakue. Batari kumwe na Elisa. Hawako pamoja na Elisha. Mugabo Elisa nawe. Lakini Elisha nawe. Kubera amaze kumenya ibanga. Kwa sababu alikuwa shajua siri. Arabwira Elia. Akamwambia Elia. Ati ndagurahiye guhoraho kuhoraho. Eti naapa kwa Mwenyezi Mungu. Sinshobora kugusiga. Sitakuacha hata kidogo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bageze Beteli, walipofika Beteli, arasubira kandi aramuyenga. Akaongeza tena akamsia Elisha. Aramubwira ati usigare ngaha. Akamwambia Elisha, baki hapa, mimi nataka niende. Nataka niende Yeriko. Elisa aranga. Elisha akakataa. Aravuga ati sindakuva inyuma. Akasema sitakutoka nyuma baba. Bageze Yeriko. Walipofika Yeriko, naho nyene aramuhenda. Naye akamdanganya. Mugabo kandi aranga kumuva inyuma. Lakini Elisha akakataa kutoka nyuma yake. Arianu. Kuna watu mukiri Gilgali. Wako Gilgali. Mukiri Gilgali. Mungali Gilgali. Bakuva inyuma. Wana kutoka nyuma. Hari umuntu wari kurategura. Kuna mtu ulikuwa na muandaa. Hari umuntu wari kurabona ko biriko bigenda neza. Kuna mtu kunaona kwamba viko vinaenda sawa. Ariko mukiri Gilgali. Lakini mungali Gilgali. Kubera gusa wabuza amahera y'inzu. Kwa sababu umekosa pesa ya nyumba. Kubera gusa wamwimiye kado. Kwa sababu umemwima kado. Kubera gusa. Kwa sababu yakuvuye inyuma. Amekutoka nyuma. Mureka gende. Mwache aende tu. Amena. Hari abazoviramo Gilgali. Kuna wale watatokea Gilgali. Hari abazoviramo Beteli. Kuna wengine watatokea Beteli. Hari abazoviramo Yeriko. Kuna wengine watatokea Yeriko. Ariko ageze kuri Yorodani. Lakini alipofika Yorodani, Elia naho nyina arasubira kumbwira ati mvako. Elia kaongeza akamwambia Elisha, toka. Ati basi nsaba icyo ugomba cyose. Akamwambia basi niombe kile chochote utakacho. Agataho abavugishwa bavugishwa. Pembeni ya hao wanafunzi ambao wanajifundisha vya kutabiri. Nabo nyine bagenda bambwira Elisa. Walienda wanamwambia Elisha, ati urasi ko shobuja hava genda. Unajua kama mfalme wako babako ataenda? Na ati ndabizi. Akasema ninafahamu. Ico gituma yamomye nyuma. Ndio maana alibaki nyuma yake. Hallelujah. Amen. Ico wafashe nture kure. Kila ambacho umekamata. Hari imigabe n'ibiri ugira uronke. Kuna vitu maradufu nataka upate. Mukiri Gilgali nture kure. Ungali Gilgali usiachilie. Mugezi Beteli nture kure. Ukifika Beteli usiachilie. Mugezi Yeriko nture kure. Ukifika Yeriko usiachilie. Mugezi Yorodani. Paka mufike Yorodani. Mugera kuri Yorodani. Mufike Yorodani. Bageze kuri Yorodani. Walipofika Yorodani, Elia kuraho mutamana wiwe. Elia akatoa vazi lake. Arakubita ku mazi. Akapiga kwenye maji. Amazi arigabura kubiri. Maji yakapasuka mara bararengana. Wakapita. Elisa arabibona. Elisha kaona. Aravuga uyu muvyesi ndamuvako. Akasema huyu baba sitamuacha kamwe. Amen. Reka nababwire. Acha niwaambie. Aribanga ya resite canke yo kushobora ikintu canke gushika kuco wifuza gushika. Kuna siri ya kuweza kitu ama ya kufika katika kitu ambacho nataka kufikie. Nukutare kura bitarakunda. Ni kutokuachilia kama haijawezekana. Hari umugabo umwe. Kuna baba umoja. Buja Imana igomvye kuguhira go. Mungu akitaka kukupa na kupa. Bari bagiye muri parke. Walienda huko kwenye parki. Hama hageze. Alipopafika. Bararaba. Wakatizama. Hariyo nakalake gatonya. Kuna kabahari kidogo. Karimo ingona n'izindi zagusa. Kalikuwemo ndani wanyama wengi. Baca baja mu bwato. Wakaingia kwenye mtumbu. Ingona zari nyinshi imwe menga zubiranye. Wanyama walikuwa wengi mpaka zinapandiana. Hama umubosi nyeni yo parke. Bosi mwenye hiyo parki. Acha aravuga ati. Akasema hivi. Uwemera kuva mu bwato asimbire muri zijya ngona. Yule atakubali kutokea kwenye mtumbu na kurukia kwenye wanyama hao. Ndamuha ibihumbi jana vy'amadolari. Nitampatia $100,000. Ibihumbi jana vy'amadolari ni milioni zingahe maruri. Ariwe wosimba woreka. Wewe kama ni utaruka mutaacha. Uumva yo simbirayo nashuko ko hejuru. Yule ambaye anasikia kwamba anaweza rukia kwa weke mkono juu. Umugabo umwe rero. Baba mmoja. Bazabona ngo wasimbiyemo. Kabona ndo anaangukiemo ndani wa. Ingona nizari ziteze ko hari umuntu yosimbirayo. Wanyama walikuwa hawatarajii kwamba kuna mtu atatumbukia kwenye maji. Ziratangwa na kugira ngo zije kumujya. Zikapishana ili waende kumkula wanyama hao. Nawanyaruka kugenda koga
na yeye akafanya haraka kukoga mbio, azurira ko hejuru anazipandia juu nazo. Kumahirwe ararengana ico kiyaga. Kwa bahati nasibu akaita bahari hii. Hama baravuga ati kabisa nibamuha amahera yiwe. Wakasema hakika wamupe pesa yake. Nyene iyo park ariko ramusinyira amahera. Mwenye mbuga za wanyama yuko anampatia cheki ya pesa. Amubwira uri gitangaza bimwe byadanje. Anamwambia wewe ni mtu wa muujiza kabisa. Bali kumwe n'umugore wiwe. Wako pamoja na mke wake. Umugore nawe ariko araryoherwa. Na ye mama anafurahia. Umugore amubwira ati je nano umugabo ucihebye. Anasema mimi nimepata mume ambaye anajitoa kama vile sadaka. Umugabo abwira umugore. Mume kaambia mke. Ati wibaza ko nari nasimbiyeyo. Unawaza nimeruka eko. Hari umuntu anyanka twari kumwe hajya mu bwato. Kuna mtu ambaye ananikataa tulikuwa naye kwenye mtumbu. Niwe yansunikiye hajya muri ujya bwato. Yenjo amenisukumia mwenye ule mtumbu. Ati hari umuntu turi kumwe na kuramuza aranyanga. Kuna mtu tuko pamoja fulana ananikataa unamjua. Sasa yarazi kwa nyishe. Alizagi kwamba ananiua. Acharasunikira muri hajya mazi. Akanisukumia mwa ile maji. Nanye sinari kwirekura byasabye ko noga ndahabi ngene no kwikiza. Na mimi sikujiachilia niliomba nitapona. Abagukorera ikibi bazosanga bakugiriye neza batabishaka. Wale ambao wanakutendea vibaya watakuta wamekutendea vyema bila kutaka. Ncheni ukinkuru y'umwirabura umwe yarafise restaurant. Nakumbuka habari ya mweusi mmoja alikuwa na restaurant. Yarafise restaurant mu gihugu ca Amerika c'abazungu. Alikuwa na restaurant katika nchi za wazungu. Muri Amerika hariho abantu benshi banga birabure. Amerika kuna watu wengi wanakataa weusi. No bitarabaheramo umwirabure bamubona nabi cyane. Na hivyo vijawaisha ndani wanaona mtu mweusi kama ni mtu mbaya. Yarafise restaurant yabuza abakiriya. Alikuwa na restaurant amekosa wakiriya. Yisengera Imana. Anajiombea Mungu. Hama hacha umuzungu yanka birabure. Baadaye pakakuja mzungu amana kataa weusi. Achariyumvira ati mugabo yarazi ntiyarazi kujya restaurant ari yande. Lakini hakukuwa anajua kwamba ile restaurant ya nani. Achavuga ati akasema hivi kugira ngo ujya mwirabure ndamukomeshe ili ule mweusi nimkomeshe. Yicaye muri restaurant. Ameketi kwenye restaurant. Reka ngurinja. Acha ninunue chakula. Ngurira abantu bose inja mugabo ujya mwirabura atarimo. Niwanunulie chakula wote lakini ule mweusi hatakuwemo. Achavuga ati abantu bose bari nga mubongera inja bashaka. Akasema watu wote wako hapa muongeze chakula wanataka. Kiretse ujya yicaye. Achilia mbali ule ameketi pale. Wa mwirabura ati ule mweusi akasema wa muzungu ati ariko ari hamorare sha. Ule mzungu anasema achamagana n'abandi ati akaita na wengine ati mubambere biri ngaha byose bihere. Kila chakula kiko hapa vyote viishe. Byose bihere. Vyote viishe. Mugabo ujya yicaye ngaha numuhe. Lakini ule ameketi pale msimpe. Wa mwirabura ati ule mweusi bahejeje kuriha. Walipomaliza na maliza kulipa acabaza umubitsi w'amahera. Akauliza yule ambaye anaweka pesa mukisaji. None ko sasa igihe cyose navuga kuriya mbona wakati wote nilikuwa nasema natanza ujya mwirabure mu gishingo cyo kubabara nzi ko ngira ndamubabaze gose. Ule mweusi nafasi ya kuumia nilikuwa zani kwamba nataka nimuumize sana. Mugabo nabona umenga cianezerwa. Lakini naona kama vile anafurahi. Wow mubikayi w'amahera. Yule muweka pesa ambwira terega restaurant ni gwiwe. Akamwambia restaurant ya kwake. Haja walikula mugirira neza kuko yarayabuze n'abakiriya. Ulikula mfanyizia vizuri bana alikuwa amekosa wateja. Bazifuza kugira nabi wasange bakugiriye neza batabishaka. Watatarajia kutendea kibaya wakuti wamekutendea kizuri. Haigi amahirwe agusanga uyibere. Kuna wakati bahati na kukuta mahali ulipo. Ari ukwezi ko kugwirizwa na kabiri. Kwa maana ni mwezi wa kuongezewa maradufu. Ariko lakini gumako baki hapo. Aho nyene. Hapo. Kuri ico nyene. Kwa hicho. Harukuni Imana igirwa hagohezagirira. Kuna gisi Mungu anataka kukubariki hapo. Elia azabona umukogote. Akaona farasi. Menya ko Elia yabaje Elisa ati none sabi icugomba basi. Kumbuka kwamba Elia amemuswali Elisha niombe basi kile utakacho. Buja ni Imana uyifashe gose mu isengesho. Pale Mungu kimkamata sana kwenye maombi. Aragera ikubwira ati basukaniye ko ngukorera. Kuna wakati Mungu anasema unataka nikutendee nini? Uongo kweli. Kweli. Uongo kweli. Kweli. Hapana
dusengesho twawe twanciye aha. Hapana Yesu maombi wako amasengesho nyamasengesho. Maombi ya kweli. Imani irakubaza tugomba basi ngukorera. Mungu anakuuliza unataka nikutendee. Eliya abaza Elisa ati basi ugomba ngukorera iki? Eliya kamuswali Elisha unataka nikutendee. Elisa achavuga ati. Elisha akasema ati ndagomba kumpa imigabane ibiri imwe mu yawe. Nataka unipatie maradufu ya roho yako. Burya nta kintu na kimwe kirongeka hovyo hovyo. Hakuna kitu kinapatikana bure. Aramubwira ati niwabona ingene nza kubangiye. Akamwambia ukiona gisi itakavyopaa biraza kukubera nkuko. Itakuwa hivyo gisi. Ariko nutambona ingene ngiye. Lakini kama usipotizama gisi ninaenda. Nibiza kukubera. Havitakuwa hivyo. Elisha ari wewe kubita n'urugohe. Ikiwa ni wewe utasinzia hata kidogo. Utafumba macho. Mukanya azabona umukogote w'umuriro. Kwa muda mchache akaona farasi za moto. Ziraje ziramutoye Eliya ziramujana. Zikamnyakua Eliya zikampeleka. Itangaza rero. Maajabu. Uwo muriro ni waturiye Eliya. Huyo moto wa kumunguza Eliya? Oya. Hapana. Mgongo zari z'umuriro. Lakini vilikuwa ni moto. Vikampeleka. Eliya aragenda. Eliya kaenda. Elisha achakoreshwa inchuro zibiri kuri Eliya. Akatumikishwa maradufu kuliko Eliya. Ibitangaza Eliya yakoze byabaye indwi. Miujiza Eliya ametenda ilikuwa 7. Bikuru. Viwili. Elisa nawe yakoze ibitangaza 14 bikuru. Elisha naye ametenda miujiza 14 vikubwa. Kuno kwezi Imana igiye kuduha imigabane ibiri kuvyo twayisaba. Huyu ni mwezi Mungu anakwenda kutupa maradufu kwa yale ambayo tumemuomba. Hallelujah. Amen. Umaze kunogera Imana. Ukishafurahia Mungu. Ukaba umugenzi w'Imana. Unakuwa rafiki wa Mungu. Ugahagarika ivyaha. Unasimamisha dhambi zako. Nibisa navyo. Na vile vinafanania dhambi. Burya hari ivyaha. Kuna madhambi. Nibisa n'ivyaha. Na vile ambavyo vinafanana kama dhambi. Hallelujah. Amen. Burya eka ndababwira ikintu je gishobora kuba abantu benshi bakigira. Acha niwaambie kitu labda wengi wanakitenda. Biblia ivuga ngo uri inyama ikaba yotsitaza mwene so. Biblia inasema kwamba ukila nyama unakuta inakwazisha ndugu yako wa kiroho. Wotumureka kuija. Obora wache kuikula. Ico gisanisi chasi. Icho kinafanania na zambi si zambi. Wironke akanyamu kakirira ingorane ziri. Kama unapata nyama unaikula. Muga ukamenya ko gitsitaza mwene so. Lakini usipojua kwamba ukamenya ko gitsitaza mwene so. Lakini kama unajua kwamba vinakwaza ndugu yako. Hagarika. Simamisha. Abavyemeye ni babiri bonyine. Wale waliokubali ni wawili tu. Impuzu nziza. Nguo nzuri. Mugabo yotsitaza mwene so. Lakini inamkwazisha ndugu yako. Simamisha. Ichitwicha. Kile kinaitwa dhambi. Nigisa nacho. Na kile kinafanania dhambi. Hagarika. Simamisha tu. Unogera Imana. Furahia Mungu. Urabe kutaguha imigabane ibiri kuvyo wayisavye. Uone kama Mungu hata kupatia maradufu kwa kila ambacho wewe muri uku kwezi. Kuanzia mwezi huu wa 8. Ni waba maso muri uku kwezi. Ukiwa makini katika mwezi huu. Kama maso koko. Unakuwa makini kabisa. Mungu Elisa ya maso. Kama gisi Elisha alikuwa makini. Ugiye kuronka imigabane ibiri hivyo. Unakwenda kupata maradufu kwa vile ambavyo kwa kila ambacho umeomba. Ugiye nayo utaziga. Kuna bahati unakwenda kutana nayo kuna tarajia. Abazogusunikira mu kiyaga c'ingona. Wale watakusukumia kwenye bahari ya wanyama. Bazibaza ko bakugiriye nabi. Watawaza kwamba wamekutendea vibaya. Kumbe bagushikanye. Kumbe wanakufikisha mu gishingo cyo kuronka imigabane ibiri. Na mahali pa kupata maradufu. Reka nakubwire. Acha nikwambie. Imana ikubwiye ko ngiye kuguha inshuro zibiri. Mungu akikwambia anakwenda kukupa maradufu. Narindi sengesho usenga. Hakuna lingine unaomba na usenga timana shisi vyo wavuze. Unasema Bwana timiza Narinasavye nilikuwa nimeomba kwamba nataka unipe maradufu. Igihe abandi bazoronka umugabane umwe. Wakati wengine watapata mara moja. Ngiye kuronka ibiri. Mimi nakwenda kupata maradufu. Amen. Ufa kwigororokera. Wewe mnyenyekevu. Ikunezererwe. Akufurahia Mungu. Ikunezererwe. Mungu akufurahie. Izotangura gushira ibintu imbere yawe. Ataanza kuweka vitu mbele yako. Na uga uzotangara. Na wewe binafsi utashangaa. Haruhusu zicara hano. Kuna siku takati mahali. Musi y'igiti. Chini ya mti. Uzunza umutwe. Unazunza kichwa. Ugativya Imana birandenze. Unasema ya Mungu hakika yananishangaza. Ati gabundi Imana warujoshe kwigeza hose. Ni mtamu kufikia hapa. Yesu araryoshe kuruta uko kwiyumvira. Yesu ni mtamu kuliko jinsi unavyowaza. Agiye kugukorera ikintu gishasha. Anakwenda kutendea kitu kipya. Agiye kuguha imigabane ibiri. Anakwenda kukupa maradufu. Abandi bazoba bariko bararira. Ambapo wengine watalia. Wewe uzoba uri kuraririmba. Wewe utakuwa abandi bazoba bariko baricuza. Mahali wengine wanachutia. Wewe uzoba uri kuratamba.
uratamba wewe utakuwa unarukaruka, abandi bazokora subira mahali wengine wanarudi nyuma, uzogenda utera uje imbere, wewe utasonga mbele, bazokubaza wasenge, watakuuliza mahali umeangalia, bazokubaza imiti ukoresha, watakuuliza madawa unatumikisha, uzobwira ati hari umunsi lakini waambia kuna siku Imana yambwiye ko aliniambia kwamba imigabane ibiri, anakwenda kunipa maradufu, imigabane ibiri yawe, maradufu yako hari uyu munsi, kuanzia leo Imana yuguruye kila Mungu anafungua kijanye n'imigabane ibiri yawe kuhusu maradufu yako, ariko ubanza ugororokera Imana, lakini anza unyenyekee mbele za Mungu. wa urusengero umuntu agiye gusikizwa mu muryango wawe, ulikuwa unaombea mtu anakwenda bagiye gukizwa ari babiri, wanakwenda kuokoka ni wawili. Haleluya, amen. hari imigabane ibiri igiye kuboneka mu buzima bwawe, kuna umaradufu na kwenda kuonekana maishani mwangu. umugabo afise umugore umwe, mume ana mke umoja, nuwo nyene, ni huyo, nta migabane ibiri wewe uzoronka, hakuna maradufu utapata, nta mugore ugira kabiri uzoronka, hakuna mke wa pili utapata, nta mugabo agira kabiri uzoronka, hakuna mume wa pili utapata, ariko Imana igiye kuguha imigabane ibiri, lakini Mungu anakwenda kukupa maradufu. amen. uwari ingumba aliyekuwa tasa agiye kuvyara mahasi, anakwenda kuzaa mapacha. Imana iraguhaye imigabane ibiri, Mungu anakupa maradufu. amen. ariko banza uyigororoke, lakini anza kwanza uwe mnyenyekevu mbele. Yesu abaheza, Yesu awabariki. amen. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.